Kabor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Balatan na sa IC. Nagay ka daw yung free. Free. Kahil Farmers Union, kabari kakunhuan, kabajupay yakabha kamian jong kinong rem. Jong karilum khasi bacaintia. Haga kandriu trik unai tung aca punrio. Kalawan kin, lai kali ya uchur kubi syaplau, jong ka State Central Library. Nagishnong, kibajupan mi bha ya kubi, kum nakashnong ma persyong, maulali, ter syudut thang sning. Bat ban sam ay syakipait ba nong let nong wan. Ban pen isya ka perthai, ya ka jingsha knyot jong kinong rem, nakada ko jing hiar dor syabapalat ukubi, hakani ka samoy. Haka jing kram bikila pathai kubor u President Jong ka Seng u ba Commander Shangpliang, ulong ba ka Seng kadawa ya ka sorkar pa ka di bantaw da ka expert committee, kaban bishar bnya ya ka dor kumur jong ki marram. Bat ban ajing arab sya kinong rem, lingba ka market intervention scheme, namar ba ka jing hiar dor jong ukubi hadu artingka shikilo. Kalabu jing ikinong rem, hadu ba kim don shu ikamon. Bandang pai kmat syakarep karyang. Namar kat banang rem, nang serdam. Sistem sa kinurem, pagdiong ba mentaka la tadoh pelat ka marem, nakaliang suci dilasuan asuh ay kli nga ani surok, dilasuha pengaruh ka kemene, wasuci kinurem nga ay cigu kudo ay kinurem nga kiu sutang ta karep karyang ka coy jang kami roh de kata kecil su sunai pi kata kecil bahaj itu nga su ay Indonesia ni Jepang tadi kita ingin bikin ni don ni ka jing sngo si ha ka bede bat kane ka jing herdor te kum kadak jung ka jing susi te ngi la long kelas tu yam ka ba herdor te long kamba ai te kani ka long ka gesture ka ba ngi le bagin ai ya kini kubi kum kadak ba don ha padeng ka jing namar kala ya ka ju bat ka jing ai hi namar ba kubi mentau la tak dor palat te kata kadiga kubor ka bangi kwa lantha syaki pajba bakini tip kan tabe syaki bor sorkar bakin tip ba ngidon pedeng kecing namar kecing do mentah ukoi artingka kubi te kata kelas tu kadang pedeng kecing namar ba kenika bai ngila man ka bai tray ru kam dapsyu ti ngidon katuk ni ki mat ki bangi kwa ban penpau kawai ni kwa ba ki pajbar kin suthu nang ta ka government ro kin suthu jing sha lengba kan ni ka kubor ni ha se government ba kan constitute ya ka committee ba kan bu jing khen ha ka bede bat ki bailut baisep ha ka bai tray kamut kalong kun ka input cost de nda ka committee kala don in place pan bu jingkhen te namangi ngimkwa ban ong himangi marting lada ong himangi te le se kin ong ba of issue thok baka bailut jong phi kalong supporting ka la ne khat atengka tingkwa ba government kan constitute ka committee ba kan nginia thu mangi ba kan khen jingkhen subu menta ka input cost la ne ka bai tray ka bai bala jongi kalong supporting ka te ukubi umdei kin ban her umdei ban wan hadu khandai tingkar ka bumut ngi du nong sitingka te lak nom ngi expect bo unkiu ngamut ban ong ni expect lak nuno unpoi khatwei tingka ka nang bangin yo nong shi tingka te ni scam ka government ka sa bu ka committee nang ta ka baar pade pi haba u hiardor ngiru kinong rep ngidon yala kijong ikon kiti di ban school ngidon ya kayeng kasemban sa te kalong kay kendu jing shibun tam le menta tang ka bay school ka bay eru kolong ka barem
te babun timla syu wat tang ban Krisyan ting hap struggle tang ban biang ka bamro te kani ka bu jing te ngi scam ba anda ka government kelas ngutu i kata jing lut jing sep te ngi expect ro bahkan menteri kam ye kani ka market intervention scheme hakaba kan ai jing yarap ken sya kinong rep sibuk menta ngila ken ka input cost kalong shiporingka tengi di atingka te pratingka ngi expect ka government ka deban ai sya kini ki nong rep nang tang benum dunong pi hak ngipan tang pratingka la dari shipok tang benum dunong at least nginyo ya ka bai tre ye kiladon teng ki kap ki bagi menteri kam ye kini ka market intervention scheme kum uni sunsar hakipot ki baladap tengi expect baga government kan ai kani ka market intervention scheme tangi kubi ri baro ki marep mentang genuk satu kubi ri ki babun ki marep ki jungi habang irap idon tang reng ka jing nong sudah de ki pai baro ngi kwa ba initiative ba kinong rep hi ki don hapreng ka jing ya de hoat ngi ngimdei bangi bai di hak tu ki retail de hanrai teng se ki nong thiet ke la ban nong u kumno kumta u rem mo sibuk le se kum halai ukra la ne ai dari haban sung thu ba nangi hi nila du nong te ngimtip ya kata kajing sim yo nong jung kini ki nong khai in between ngimtip kat no ki sim te rai kwa ban pesuk ba nangi hi te nila du nong Hatu bila cukup siang pun yang banyak kan yang kini kamar. kapor sya kapor Cek ega jubab ega kiyo. dia kum tanuksa tang ya u sensar ngi yo e ke jubab hakini ki senam baladap dan ri menta usnem ru ki klem petri kam show ya ketuka skim te ngi skim ba menta kin le lang ya baro hi ki marep nang ba plus tu hi pi unong rep ulong butlum jengkeri kejai menriu hakawe na ki jingkran bakanika hakabedi bakanika pre budget discussion nakle sarkar kelak khot ini menhakane te ka jing angnut jing government kalong banwan rakyat ka 10 billion US dollar hakayo ka kot jong ka jela me khalia tinggal kerencai kemat usia matu kesini ngila kerencai kum kaseng ba ngi nginom kemen lada ka pipoi sya kata ka 10 billion US dollar haba ka pisa pade kam deilang jong kinora kadai jong kinora bro kelaban khen te hendri kalong tang thandian ka babun kadai jong kiwei nginom sngo kemen ya kata ngi kwa ba laknum no ngin contribute kambun mangi kinong rap kinong bela sya kata ka 10 billion US dollar tengin kamut hangtang ngin sala roy lapar kai kelaban achieve yang takat 10 billion rei pada pi achieve tang neki kontraktor lani tang neki spa ngingim sultanat kita ngimsuk ngim kemen so ai baga government kat sutu ba ka jingero ya par kan longlang lengba kini ki badan ha long haga long nadu kunta hi kinong rap kinong bela bat kunta ter tiba dai hok bania contribute lang kan ya ka jing angnut juga government ngim dai ki expert ngim la ban batai hakno rukom ka herdon dan rei ni long punta ni su sutu malu malayo le se ketika diman dan rei ya kataro di ban pilat gen yengi pinong rat lada ka government kala invest hakiwi kui kebenta tadi ban invest ru na kebenta ba kan pek kumno ya ka strategi na mata ka yo ka hat ke joni ni angnut bakan pen connect ini nang bakataka diman kan long kan ya ke yes kadai ke install bat kadai ke jing snorem ka ba tham ka men sim hadu kata bantip ya ke jing sisha ba mentau ada ke jing perut ka bangi sitit dah ka por barang kena sitit ka laki do atingka hendrai ban au kubi bangin di artingka sekilo masngau kata kadai ke install jadi nomor kata kadau kani ke jingmi jungi kalong ba nomor bangi kendu yo tu nong rap aku ke singi uong ba ngim kwa chu ban out namar ba kabai kit kan ngat kabai kali kan ngat kabai daju kan ngat bat kabai bella kan ngat jadi namar kata kadau mentoi chu ban i alum namar ba kakta ya ka jingnut ke babon wi nong rap ubatai wa jing khen kumni ada shis panur ni rap hakalingka naka shis panur nila ban penni ndruton ndruton ka bomut ndri wajar kilo bila dah hendri wajar kilo la kumnu ketkum ke jingkhen jo u ong ba ni hapan pelut kumba hendri pau hajar na ka bentaka sis panur tementa lada hendri pau hajar ke dik investment menta lada ngidi ar tingka si kilo na ka bentaka hendri hajar kilo ngi atang khadar hajar ka bomut ke jingdu nong na ka sis panur kalong kumba sau pra hajar
kata kadai ka jingkhen ka ba shai ba ka ba kinong rep ibu jingkhen bat ipen snow ya kani ka jing tena kata kadaw ya uni kubi kisi rep lai ayam kamot hakapor liur nangta hakapor senrai ba kapor em tiuni umar umi bet man kasngi henry kani ka jing kalalong mentala arbanai henry ki kinong rep mentai ki snow balakput lat Nomor ba kani kapisa kreng si kreng na po bank telefon badai ban siuno ya ka kisisilon. Tikidi kini kijing ka ba kinong rap ya kendo te utu unong rap aku tugas ngi uang ba alfan nada fidan kali banya ka bang utang banya ka ba uni umar uput hapo lum kabha bang isam chikipat ba. Kata kadai ka message ka ba syai na kinong rap number 1. Number 2 uang ba ngi sumar yu uni umar da kajing Ladang iu badan babret yu kubi sa surok kapang ngimpang mensim. Tenamar kata kadaw, habang sumar da kajing ngin ayru ya kinong bam da kajing Henry ngi ha kajing start kajong upat ba. Bakat kani kajing kabag kinong rap kijong ya kendo. Nyimtep namar nangi artengka, dangi litiit apo nagisnong ni kitaw kajong dangi litiit na yoro upoy lai potingka. Tingim la ban sutu ya kani ka market strategy. Temenen ka sengiru ngilawan kendo yu DC ba bangi kerpat ba unha ya ki officer akiba monitor ya kani ka price nomor ba ya udai kiju kedon kedor ya kompanyang kidon kedor ya ukhau kidon kedor ya ka shini kidon kedor telle asi la kaliang jo ka government da kala ban monitor ban smotho katno ka input price jong nong rep tenga tharai kila ken ban ong bang kani kedor jong umar jong ni ujur kamdei banduna katta tingka nomor mentala rangi kan uphan rupai sandru tingka ubro kili rungim yodor ubit rungim yodor, upresben rungim yodor. Te perkat kumno kayeng kadang unong rep kalak pan besabat pendak kayeng kesam. Kata kadi ka bangingi sokia Te hendrai kat bagi nong bam pade kitit rem tena dukan. Ngiru ngiyap kinong bam ru kiyap. Te hendrai mano ba im tengiru ngimtip lay kata. Te dai namar kata kadaw kani kadai ka jeng persang ka baret ka jongi bangin ya tu pat ba. Ba unong rep udan haka sosak nong rep udan haka jingjar uto nong rep haka tugas ngi bangili kendo yangi uang ba menta usnem nganum siu ya kalun namar ba lare ki kemro ada kin kem namar ba ngamla ban pendap tang ya kayeng kesamro kata kadi ka message ka basai tiki babun ki ru kinong rep ki badan haka lun na tharai kin menjor ya kani ka jing ka ba ki kendo haka bide ba kinong rep jor haka jela ka jong bi menta la kumno undrong kumba arhajar san sepatan kawai ka kali te namata kasngi ngilapan krek lai teli ki kali bat ni da kerku kerdo ya barokai kiba shim yo ne kubi kin shim da kajing bat kadai ka ba kinong rap ki kwa ban ai subhai ya kinong ba. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS. Our right, our future.